kang iya rota reka alam minakibo atau pandrita. Jadi ya kotulle mulai ya rolalangnya na si cocok kita sa ditolay. Ya kodeta si cocok ya rosa paki lalang leng itolay. Selama jalan itu tidak melanggar kaidah. Makanya angkat tu komelo mas sampajang maka da nuru Muhammad sampajang. Allah Ta'ala mapa sampajang. Watakaleku pangolo ri Baitullah. Nyawaku pangolo ri Baitul Makmur. Kakak baca ya roh. No? Sitongan na deni baca. Ya pejepun ya lewe. Pak makade tau pandrite nabita mi bawa mulai tembus sesiruntuk pong Allah Ta'ala. Pindahkan istilahnya energimu ke Rasulullah. Beresalangi nabita angkat tu nur no kuilala ngalewe jatuh pake mangolo. Padamu ya HP we angka signal na angka nomor HP. Yero signal eta pake mapasi sumpung. Namo sidap HP ko dega signal na deto na may sisambung. Tapi namo mabela ko makanja isignal si sambuto mako matito sitongan niya sangi peringerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur rasula basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukmul adl wa sunnatihi rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini mengatakan peringatan maulid. Saya luruskan, sebenarnya ini adalah peringatan maulud Nabi.
Jadi ya tu di ogi dena to makada mamauli makadami mamaulu karena maulud itu orangnya, kalau maulid waktunya. Jadi aku makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahirannya Rasulullah. Itu hanya 1 bulan, di bulan Rabiul Awal. Ya aku makadaki peringatan maulud Nabi berarti orangnya yang diperingati. Jadi ya aku maulid watunah, ya aku maulud taunah. Makanya orang Bugis selalu mengatakan mamaulu. Makanya kita maulid itu sampai 3 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Bahkan di Afrika Selatan itu bermaulid sampai 6 bulan. Itu sampai bulan Sya'ban. Iya, karena dia menganggap Rajab itu masih berkaitan dengan maulud Nabi. Nah, sebab degaga perintah sempajak, kini degaga nabita. Nah, itu yang menjadi alasan. Tapi degaga peringatan Isra Mi'raj. Kalau kita ada peringatan Isra Mi'raj. Itu bedanya. Kemudian angkat tema naka panitiata penguatan nilai keimanan. Jadi meloi lay istilahnya jeroga diperkuat nilai keimanan. Makie iya ko tappa tanedi maka taniwi onronna okui atie ni ka maka taniwi po Allah Ta'ala. Makanya kita punya doa itu, ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Atau ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Jadi ya ro'atie puang Allah Ta'ala maka taniwi ukiro na patama tappae wat dito na pasu. Makanya iman itu keluar masuk. Iya ko angkai tappae malomo manang ijamo pakasiwengnya. Tapi ya kota cabu itapae maka semua akan susah. Jadi na tu ampai ilaw yo ko puang Allah Ta'ala na patugang kang itapae okko ilalan na atita na pananungangi gangka yoloy na du nyawata na itapae. Apa kapal yoloy no du tapae na panyawata mati kapereki. Na pangasana ya sang itapa angka la ilaha illallah. Ya rupa ngasana komeki casi. Jadi untuk memperkuat iman kalimat la ilaha illallah. Tapi tanda ya bawang termasuk bersama dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang baik. As-sahabat ki si bawa pas sempajange pak bere jamaah. As-sahabat ki si bawa imangnya. Pak de tu gaga imak de na sempajang. De gaga di? Oh iya. Ya bersahabatlah dengan orang-orang baik supaya terpengaruh ki. Aja na to mabela. Maka da tahu malasay lagi ko to sidape, tahu bolokan lagi to liberasinya to sidape, lette lasanna lette bolo na ko meta ki sidape. Apalagi na reko tahu angka baraka na yewa sidape, maka itu akan berkahnya juga akan pindah. Yana tu ampai duduk bersama orang-orang alim, maka itu baik. Makiro. Jadi tahu bolokan lagi letek bolok nah. Maka makiro. Makomatiti sange baraka. Itu bisa pindah. Makanya kalau situ dangat tahu madecenge, tahu pandrita, apalagi kalau wali Allah itu luar biasa. Termasuk menziarahi makamnya para ulama itu istimewa. Nah, selain kalimat la ilaha illallah, angkatoci di kalimat waddim bertahan keimanan. Itu salawat. Idi manike ka salawat apala ka mega. No? Cuma ya ko bicara nabita kan ada 2. Pertama Nurun Muhammad. Maka daki Nurun Muhammad nasaba cahayana. Asat tongat-tongan na Nurun Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi ya komakadai nur nasabah itu adalah simbolnya. Pada lampu maka ada cahaya, jadi makadaki cahaya lampu. Tapi ro lampu yang kamera na seperti Philips. Amakiro. Jadi nabita karena cahayana nabita makadaki Nurul Muhammad. Tapi asat tongat-tongan na Nurul Muhammad adalah Ahmad. Niga yaro Ahmad iya mato sampajang.
Ahmad ia mato sempajang. Jadi ia mato rahasia. Jadi itu semua. Jadi mako makadete Ahmad sempajang. Ahmad Nur Muhammad. Ya ko makadaki Ahmad ia mato rahasia. Jadi ia mato nonroi watakalewe apoleanganna okumatiro Ahmad. Dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah karena dia. Laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad degaga sewa-sewa upakan kerilebo nanya tanaiwe. Sinilah kemuliaannya Rasulullah. Makanya disebut likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber poloko nurna alimalabina nabita Muhammad SAW. Nabita alemal lahiranna imonri pancaji nasabak makadaki nabi pacapurang khatamul anbiya alena penutup para nabi ni pamulai oko nabi Adam latu oko nabi tak 25 nabi dan rasul dia yang terakhir, tapi alena pamulang di dalam alam hakikat yana tu nak dapat tareka ogi Nabi Muhammad nabi pamulangi ri hakiki pacapurang ri lahirangnya. Yeronasa pamulari hakiki nasabak nasangnya hakiki Nur Muhammad. Ni gayaro Ahmad. Yenaro makadaki Ahmad alipu, kemudian huruf H, kemudian huruf mim, kemudian huruf dal. Jadi alif, H, mim, dal. Apa huruf? Jadi Ahmad. Ini gayaro pae. Ya ko makadaki alipu itu berdiri. Ya ko makadaki huruf H itu simbol ruku. Ya ko makadaki huruf mim itu simbol sujud. Ya ko makadaki huruf dal itu simbol duduk. Jadi makade tator rokok sujud tudang itu Ahmad. Yana tu nasa sampajang. Apa iro sampajangnya tato rokok sujud si bawah tudang. Ia matoru ya tahu. Ia sange rupa tahu ya na tumega modelena. Angka penya, angka macanti, angka magarakta, angka maputi, angka mabolong. Itu ya rupa tahu. Rupanna mirita. Tapi aku makadai tahu Ahmad esi dimi. Ya mimega ya sange rupa tahu. Ya naru ya sang rahasia. Nasabaoko tidi nalengi pong Allah Ta'ala watakale tubukas sara apa nonroi pole tubukas sara kega yaro polokui tanah polokui wae polokui anginge sibako api ya ko sipa na api tatongi ya ko sipa na anginge roko ya ko sipa na wae sujui sipa na tanah tudang maka damati Ahmad okina yana tu nakada apole ngammu polokomati Nur Muhammad sampajange iya mato tawe ya mato rahasia ya mato makoro batin atau pandita riolo mapak guru supaya magampang maka dia Ahmad apa hurupu magi na pa hurupu sahabat na nabita Abu Bakar Umar Utsman Ali apa to kaya ronala dasar jadi 4 itu bukan kebetulan tapi memang makomematiro napa tentu po Allah Ta'ala tapi do bahas lat dari latu koro salawat iya salawat pae jama-jamang iya kota jami pasti letu nasabak nabi tanon rilau de to gaga ibadah do bolo apole yang pahalana hanya salawat ya kota bicara pahala do bolo itu salawat ya kota mengaji kang pahalana lo kumi po Allah Ta'ala catat malaikat mencatat. Tapi ya koma salawaki selain dilapor kepada Allah nawala ipong Allah Ta'ala salama kalau koridi dengan malaikatnya 10. Yang kedua nabita juga memberikan syafaat. Apa dia itu gaga tahu masalah loko nabita dia nalatu oko nabita itu salawat. Dan malaikat itu melapor, nalapor malaikat salawat sekaligus menyebut nama orang tua. Jadi ya ko masalawaki namo ambo tay laporo tosan no kuyulona nabita anak na yanu masalawa lokoridi ya Rasulullah itu barakatnya sangi salawat makanya ya ko sikiri deta salai dia jalalo ta salai sikiri salawat namunya mi romega ta baca duan rupa motu
angka salawat Nur Muhammad ya rona salawat na Ahmad maka de sallallahu ala Muhammad. Iya ko salawat Muhammad maka daki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini menikah kami tak pakai. Iya ko Nur maka de sallallahu ala Muhammad, salawat Nur Muhammad itu. Iya ko maka daki Allahumma sholli ala Muhammad berarti salawat untuk Rasulullah secara utuh. Angka wattuna ni pakai salawat rahasia nareko pura mas sampaja beresalangi nabita napai baca ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Napai baca sallallahu ala Muhammad ipakuli-kuling ibaca yero ya ko tulle baca siratu tapak genna siratu ya ko de tulle 70 nah ya ko de mau patulle 40 nah ya ko de mau patulle 20 na sidi ya ko de tulle 20 sidi 10 sidi nah ya ko de tulle 7 nah ya ko 7 de tulle 3 nah ya ko 3 de tulle aja na lakutuh. itu iya itu salawat nur asannah supaya ditembuskan apa dua tu perintah agama yang paling sering kita lakukan cuma satu untuk Rasulullah. Sering pacaramai maka marepa ki di tustase maka mari kita mengirimkan salam. Yang kedua mari kita mengirimkan salawat. Kak beda toh? Ya ko makadaki mengirimkan salam berarti beresalangi nabi tak. Ya ko beresalam maka de assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam kepada Nabi. Maka de nabi tak siapa yang mengirimkan salam kepadaku maka pasti aku menjawabnya karena aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa mendengarkan salamku dimanapun dia berada umatku. Jadi kenro ki mak beresalang tembus ya tu lokko nabi tak dan nabi pasti menjawabnya. Jadi perbanyak ini pak makadai tahu panrita pak hakiki makadaki di patareka ia komelo ki si sumpul lansu si bawa nabita beresalat takirigang komeki si sumpul langsung ia komeki lolonga syafaat kiringangi solawat apa ia senge salawat pak dongang ia senge beresalang ucapan salam makanya ia tuko sampajange beresalat kiringan nabi tak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perlu cede ujelaskan ini iya rok kuilalan na sampajange angka talulappa baca istilahnya 3 bait baca itu uku tahiyya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah aja na sambara tabaca ya nasaba iya baca narik kota baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah gangka yaro itu pahalanya sama dengan haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu sama pahalanya narekototuda siolo langsung ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Iya ku baca ye pada apalanna nareko bersilaturahmi ki laurisininna walinna puang Allah Ta'ala yang keri lebok na tanay. Dan inilah bacaan yang menyebabkan tempat kita itu diselamatkan. Nasaba assalamu alaina tapas salama kak puang wa ala ibadillahi sholihin
Nania atamu iya angkai soleh. Jadi ya di Pak Bu ko to mas sampaja yilau doang ngemana tu isa na kampungnya. Cuma mega mi tau baca ini sangi betuangan na. On rotona na pasi taru-taru tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu wassalamu awe meru-meru bawang. Iya. Tapi itu nak tahu cengkongnya deh insyaallah. Budi, tidak usah saya larikan ke situ terlalu jauh. Solawat, iya solawat elokku nabi makadaka una dua, iya ko makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angka malaika laporo ilokku puang Allah Ta'ala. Iya na penre ilokku puang Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lokoro tau masalawa una cicang dibalas dengan 10 salawat. Na cicak bawang beresalan na puang Allah Ta'ala pat doa salamakan na puang Allah Ta'ala koridi gena ni pakai salama lino akhirat. Apalagi ko 10. Iya mega na capa tahu tapi iris sapi hakikin na salawat. Aja terbaca bawang apa namoda koro itu macam tu masalawa. Itu burung beo macam mak beresalang assalamualaikum itu. Jadi angka tunasa tau pandri tapa hakiki salawat letu aja na salawat lobang kiasa salawat letu iris sengikin ro i posisi kak baca ini kay panguloi baca makadaki Allahu puang Allah Ta'ala tingerang masolli puang Allah Ta'ala mau patingerang ala napay tagatang Muhammad napalitik lako nabita jaja ni baca bawang iyaro paringerangnya koto makada Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi puang Allah Ta'ala Allahu tingerangi puang Allah Ta'ala masolli tingerangi puang Allah Ta'ala ala napay tagatang Muhammad tatilok ko nabita ya riasa salawat letu aja ni baca bawang mega apa tu na baca bawang sallallahu apa iya mega makokawite malalunge gami itu padahal makadai tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dena kada aksaru amala makadai ahsanu. Dena kada aksaru ya ko makadai aksaru nigi mega. Ya ko makadai ahsanu yang terbaik. Jadi aja jo talalu mega. Usahakan ngijolo talalu makanja namo pitu miko makanja muy daripada si ratu desa keraganasang itu kecuali matu maca ni mapasi sumpung tanya nasi kiri tapak korok manina pake apa itu ko gamai angka si kiri angka tapak korok ya ko tapak korok dega baca peringeram ya ko si kiri la palang. Yang tu namanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu si kiri. Ya kodega agak baca, tapi merasakan kehadiran Allah pada narekoto si bawa puang Allah Ta'ala menghadirkan dia. Kemudian merasakan madari serre bulu-bulu kemudian itati wae matena sabab papoji si jammi tu dangoko tu pigau iya tu masarolap bi inanya mas sampaja sunnah si saburakanna. Jadi aja tokong kata tudang ko masigi emang mako tak kajenna napa cuku ulun nama koe aja tak kadat maka to akun ruyet tamana masigi matin rona de aja kama tau tafakkoro de tutul lekale ibadana namo mas sampaja sunnah kisi saburaka de patule dapi iya ko tafakkoro tania baca namo de nasikolangi tawe ya ko sikiri ya apa ya ko tapakkoro de nasabak merasakan kehadiran Allah ya natuna kada tau pandrite makna dari kalimat wallahu akrabu min hablil warid yaitu puang Allah Ta'ala lebih macawe ini ya ura alom nasabak ya ura alongi saliwam mopi tapi nareko paringerang langsung tembus silalang. Jadi itu tuna tanya baca
Kode nang kata sekolah maka dede juga sekolah aku sta saya aja na tapakan jaki bawan ni asisu pungat tak. Makanya kau Thomas Sampaja tunato soli merasakan kehadiran Allah. Jadi aja mu makare guru ta dua kaduan rupa tapi dia tu pasalah ya kung kaya romenre elayase silahkan kangang kapake romi rajul mu'minin to menre ko arsa yan na Thomas Sampaja maka kedo kuma Allah may talada malalang dito kang kapake yaro saya tidak salahkan ya ko ya toro taul lepasibatuy ya tu tapake kang iya rotareka lalam minakibo atau pandrita jadi ya ko tulle mulai ya rolalangnya na si cocok kita sa ditolay ya ko deta si cocok ya ro sapaki lalang leng itolay selama jalan itu tidak melanggar kaidah. Makanya angka tu komelo mas Sampajan maka da nuru Muhammad Sampajan Allah Ta'ala mapa Sampajan watakaleku pangulo ri Baitullah nyawaku pangulo ri Baitul Makmur kakak baca ya roh no? Sitongan na deni baca ya pejepun ya lewe pak makre tau pandrite nabita mi bawa mulai tembus sesiruntuk pong Allah Ta'ala pindahkan istilahnya energimu ke Rasulullah bereselangi nabita angkat tu nur nok wilala ngalewe jatuh pake mangolo pada mu HP we angka signal na angka nomor HP yero signal eta pake mapasi sumpung namo sidap HP ko dega signal na deto na may si sambung tapi namo mabela ko makanja isignal si sambut to mako mati itu sitongan ya sange peringerang tapahani kira-kira gangkero ya ko dia tapahangi makunrutongan makanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum stulisi bawa kitu po Allah Ta'ala kinro kimonro denang ka na mabela punge iya mitu na mabela ko dia tingerang ya tingerang ita pamacawe jadi Allah jauh itu bukan karena jarak bukan tapi karena ingatan makitu makanya koneksikan terus makanya menggunakan dengan kalbu sikiri tapi ya ko malam-malam may tapa nama raji seding aja na kalimat la ilaha illallah tabaca ko detu lepat betuy napat gurong itu pandita patareka itu nasuruh ki cenga ko pura ki masampaja subuh ko pura ki masampaja subuh pura ni milodong cenga kilo ko langi mengangkat sedikit kepala ke langit kemudian baca Allah 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 itu dengan tebal sambil ditarik Allah kemudian merasakan kehadiran itu untuk memperkuat iman biasa mau tetesir denang kadi iya tu ipake ko takok makunru-kunru sa ditepak itu cengaki lo kulangi apa baca Allah magay na Allah itu dalilnya jelas wala zikrullahu akbar sikir Allah itu besar. Makanya kong katau ipa mada tu biasa bacanya tu suruh baca Allah Allah kemudian lalu baca la ilaha illallah cukup Allah nasaba maka dari kedua hadis na meto mega tu tahu tolak ye padahal memang dua hadisnya maka man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah yang kedua man akhiru kalami Allah pada halal jannah dua meto hadisana ci di kalimat la ilaha illallah ci di kalimat Allah bahkan makai patarekae patasopue narek komu baca la ilaha natapalepu itu bahaya justru itu fatal narek komu lalang ngina kadala ilah natakok mate dega gepuang itu yang bahaya makanya maka dia topan rite langsung Allah 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 magina kalimat la ilaha illallah magina kalimat Allah matanya syahada padahal syahada epat tentui asal langangi nasaba iya ko syahada kedomu patimu nang iya ko taum madang denul lek kedoy nang iya tutimunna jadi ya ko makadaki asyhadu Allah itu tarakamu parahangi tapi aku makadaki Allah Allah lillah manikedo
itu untuk dimudahkannya. Makanya komeki matinro tabaca ya roh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ribaca materu. Gang kata di peringerang. Ipak biasa ialewe sebelum matinro, insya Allah ke menjelang kematian, ia tu kalimatnya akan muncul kembali. Iya. Maka itu sitongan. Kemudian, ia roh ale malabina Nabi Muhammad SAW membentuk pribadi peduli, yang peduli dan ringan berbagi. Ia ko peduli bitaw itu maringam makbage, maringam masidak ka rumasuna. Apa ia tu tanya tu tau sogi masidak ka pak. Tau masagenemi. Paham ya? Tanya tau sogi tu. Tau masagenemi tu masidak ka. Jadi aja tatajang nyaleta sogi na paki me masidak ka. Nasabaya ko makada sogi pak wasidak kay aja bana tama tepa. Nabi ta makada man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko de nasukuru ki ko cede malada pa ko may gay. Palai kong kacale makada ya to ko ya menre lau bantu ko jame mana tama tepa. Jadi na de me magabantuan na sa balumna. Ya na de na magala mabantu masyarakat Yan na magala, kontroli keadaan na masyarakat. Na momenre mancicalik, mako mati itu. Mako tiha. Makanya, karena itu kebiasaan. Jadi ya rota pahanga, maka datau masaginaim itu masidakka. Ternyata sogi. Tapi upasangi, asumba memeni sebelum sogi ki. Jadi ya ko kasiasi ki asidakka memeni. Pag pegay memang ni pasidaka tari watu kasiyasita maka damagay dena tulle kalay pasidaka tamatu kosogi ki dena tulle walengi contoh ko angka tau pa angka dina 10 sabu 10 misabu dina nasumbangan 5 sabu berarti 50% dina nak bereng iya ko tau sogi nang kadina si di miliar na melo maciurio na tau kasih 50% mena berenge 500 juta na sumbangan na papada mapat di ulu. Makanya agama itu hitung persen pak, dia tidak melihat hitungan harta. Zakat itu tidak pernah berubah, tetap 2,5. 100 juta dimu 2,5% zakatnya. Di miliar dimu 2,5% juga zakatnya. 100 miliar tetap 2,5. Dia berubah. Jadi ya roni lawe po ng Allah Ta'ala din ang kanapendre tuli persen na minabilang 2,5%, 2,5%. Makanya kung kataw kasya sinang kadina si ratu sabu na sumbangan 50 sabu berarti 50% waramparan na nabereng. Na iya ko tau sogi si di miliar dina na payilaw 50% mapadi ulu. Apa 500 patu juta na papada. Makanya bersedekahlah di waktu engkau miskin, karena sedekahmu di saat miskin nanti kalau kau kaya tidak mampu lagi mengikuti itu. Aja tercapai pas sedekah atau kasih siapa. Itu nilainya besar itu. Makanya kau tahu sogi mas semem itu 5 juta. Ya kau tahu kasih asi mak dari kini ya tuh kok kan begitu. Tapi dermawan. Pak ya komeki yang nggak tahu kanja abas sawawan nih. Iya ko pas sampajang ite dia yang nggak tahu kanja maka dami teh tahu matepek. Nih aku pas sampajang maseke maka datu teh pas sampajak bawang. Di semuanya pas sampajak bawang, pas sampajak lasuna. Payasangnya tu bawal lasuna. Maginya asal lasuna, yaitu lasuna de gaga isa na oli mamasang. Iya ilalle i oli si ilalle oli ilalle ampu naman ilalang. Betongan na pas sampajak de isa na. Makitu, yaitu ampai yasangnya tahu kanja tahu mabasah. Iya, yaitu ampai na tengi na bita maseke. Ya kung kagagay naso itari malawi-lawi ng katawan na balibolata.